miaka igana na mithiru ri airetu aitu na anake aitu ri ni mara expose muno ni thimo ni laptops ni tablets maraneo social media nyingi na matiwe gucihuthira tondu mamioya ri we ungioya social media yaku ri ni uteti na ni urauteta muno tondu ndi guikarange kuonaga kuria gwitagwo State House anga ni kuririgiriria guikaraga o twaikaraga ukaigua ningi Jeff no yororirie ari angiciuria kuria State House gutukana uguo na kunungirwo nene ri mundu athia akuhiriirie na ni kwarigagiriria corridor icio ti njuru we wish you well. Thank you. Aya riu reke tuthie na mbere tugie atiriri wona social media ni cithukitie andu. Social media muiritu ya thimu athiaga pono mwanake ya thimu athiaga ona kure mathiaga ai mahingura ri agathie kwa ngui na nyamu cia githaka igika sex arora ri na ni kure riu ni gukinyite hindi ati ni kure opono wiho addictive na mundu atawonete ri ndangehota guthie na mutumia wake riu ri na ni miaka eno i haha hakuhi riu koguo ri gukagia na mirimo ungijitikiria ri thie ndimigwetete uguo buruguto ri ngimigwetana ndagike muno na ndagike imwe ri tuge ni gonorrhea ni syphilis ni HIV ni herpes ni gucokete gukagia na batata iretwo genital warts Verruca vulgaris kwina tungi turanunga tariri ta thamaki nungu cina magunyo kindu ta Trichomonas vaginalis kangigitagwo Gardnerella icio inungaga ati ona oka gwakwa kiriniki-ini ri haraini-ini ri angiikara tegucenjia maguru muikarire wa maguru ri kihera gikaiyura thibitari na ndukarege guka ati ni undu ni uraitia kihera uka nigetha tukinine tondu hindi uraigua kihera gikiuma cio tucitaga protozoans na ni njuru muno protozoans tondu nacio ri no iraria na ungikano na wina discharge ira riu tigeria nguritio ni nyox ira nomo ni atuika ya green ni anunga rimwe ni ya mata no ikorwo nginya ina kanyamu getagwo Staphylococcus koru na karage ko thiko ici Staphylococcus ri karatuikiria niko karehage kironda kia ndira kaingi na karatuikiria giko karatuikiria na gakarega ndawa ciothe ngari super gonorrhea Staphylococcus hari tungitwitagwo Proteus species na riu ri unfortunately rimwe ni irakorwo ciri mithemba 5 hamwe itukanite otoria mukwaragia horo wa ria ukagweta ria mithemba 5 6 ona kigaine kia mutumia na kigaine kia muthuri kwina giko kiu na ni githombocanu tondu na mugunda ndugiaga ria muthemba umwe koguo ri uthi kwigurira gatawa haria uguo twero ni Jeff ri kugura ka Clotrimazole kena betamethasone ri no wagwa ukuhingara fallopian tubes ndugaciara uguthuka ugie na kuu thiini kindu gwitaga endometritis kununge na thiini kihera giki uiguaga na nja ri nikuonanio na kuu thiini ungitumurwo ri kwina kihera kwina giko kwina mahira mena kuu thiini ni o discharge na ti UTI tiga kumita UTI tondu UTI ni kwa mathugumo ino ina kuu thiini ni PID